Dobro jutro Beograde, dobro jutro Srbijo. Drago nam je što ste i ovog jutra odabrali da budete u jutarnji program televizije Košava. Ja sam Tamara Stojmirov. Čuli smo kako će biti vreme, čuli smo i Pokreta Kraljevo, koja je ostala bez vlasti, nastavila sa večernjim okupljanjima pred Skupštinom grada i protestnim šetnjama centralnim gradskim ulicama, opširnije na drugoj i trećoj strani lista Pravde. Ti da bi se s***dora ovog jutra. Unela si vedinu u naš studio i nadam se da smo mi gledalcima preneli to raspoloženje. Tako je, a vreme je uvijek povezano sa raspoloženjem, a često i sa zdravstvenim stanjem ljudi. Idemo u Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je? Protekla noć u hitnoj pomoći? Pa bilo je, boga mi. I ovog jutra vodimo vas na beogradske pijace. Svaki dan domaćice brinu o nabavci i obrocima. Kao što ste već navikli, svakog jutra mi vam pomažemo oko toga. Si bila skoro na pijaci? Bila sam juče. A, dobro. Naš report. Evo nas ponovo i mi odmoramo dok vi gledate ove naše zanimljive i njihov novinar Nikolaj Kononov. On je potpredsjednik društvene organizacije Liga zdravlja nacije. Dakle, mobilni telefoni su opasni za nerve. Borbi protiv korupcije i kriminala. Za letovanje, ali ipak nije niko jeftino kao što izgleda. Mi smo malo istraživali i računali, pa pogledajte koliko košta jedan dan na Adi. Sada prelazimo na kulturna dešavanja koja će biti aktuelna u Beogradu u narednom periodu. Beogradski letnji festival počinje 16. jula i trajeće do 8. avgusta. Nešto više o ovom festivalu, programu i učesnicima reći će nam naš gost ovog jutra, Veljko Jovanović, PR Velef. Dobro jutro. Na Novom Talasu. Otkud ideja za filmiranjem? Ideja je vrlo jednostavna, zato što... Možeš ti si složiti sam, samo nemojte bežiti iz studija. To se da sada pobegnem iz studija da okrenem broj telefona. 302-9292, 20.000 dinara. Svaki poručnik. Program televizije Košava gde vas željno čekuju junaci crtanih filmova Nodija, Male princeze i dečaka po imenu Pokojo, koji će sigurno sam najviše obradovati mlade članove vaše porodice. Želim vam lep i prijatan